खुरमजरी ISTV की पाउमी यंग ताबिरी बसिंग तराम नोकचरी नसी मरो पाउदा मणिपुर दा हगुलगी बांगांग सिंगना हिदाक मनागी पोथोक सिंग सिजननबा थिंगननबा अखन्नबा थबक पाइखतलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे वर्क्स डिपार्टमेंट मियंग चंगबा वाटपदगी मरामदगी पुरुल अमदी लखमाई ताब लंबी मयाइदा तुरेल गुमनी सिंग चेले अमदी ज्ञानेंद्र मिहत की मायोक्ता हयंग अयुक पुंग मंगादगी पुंग कुनगमरी जनरल स्ट्राइक कौखरे हौजु पाउ संदोन पिजरी मणिपुर दा हगुलगी बांगांग सिंगना हिदाक मनागी पोथोक सिंग सिजननबा थिंगननबा अखन्नबा थबक पाइखतलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे ngasi classic hotel da substance abuse among children haiba thim da pangthokpa numit ninigi workshop hodobge thorom da chief minister wa pharmacy phongdokhibani social welfare department amri national commission for protection of child rights new delhi ani sinduna pangthokpa workshop hodobge thorom da social welfare ge minister mirabai Chief Secretary PC Lamkunga National Commission ki North East in charge Binod Diku amadi atai masakna bimiyo kya saru yaki Minister AK Mirabai na angang singna lan na drug season na bana masagi moral correcta mang bada natra imung manung amadi samaj apan bapiri masdagi kanna ba law enforcing agencies singe soba thodang lei oza sing angang singe moral correcta sem bada soba thodang lobiu angang sing bo pho mai ke te purak na bo na bada mama mapa singe achoba dai talei hojik manipur da drug ki achoba samasya ama mayok nari masida department asina su packet pe aba thabak sing packet kani hai ki Chief Minister Namakha Tarduna Manipur Sakana hidak managi matang da akan mamiyang changli pothok sing sungliba campaign sing asi ang miyang da yarabasu pura thingbading amloi school college natraga miyam tinma pham hidak managi pothok sing yon ba thingna bhona bada praja singi mateng changi Manipur phawga drug lalon bagi thabak tawiba si thingna bhona bada border fencing tawrabasu jungle gi sarukhara fencing tawbangam dabana drug lalon bagi thabak sing thingbada awaba oi haki government has taken a serious view about this. We have taken in the cabinet, we have taken complete ban for selling of all these different types of tobacco. But when law enforcement agency, so we are not allowed, state government has taken this decision, you people should not be allowed to sell not only in and around of our educational institution, anywhere in our state. So law enforcement agency, they will go, those poor fellow, pan to pan, maybe widow, they are selling some few thousands of tobacco products, cigarettes, or any other. So our police people, they will go there and they will destroy and they will throw out. And those poor widow women and seize crime. How to resolve this? Yes, we can use our force. But instead of destroying, throwing out, if we cut in the root, that means if we stop production, selling, in the manufacturing, I think that will be most easiest way, easiest solution. Senapati district ki manung dalaiba maramdagi purul taba amadi purul dagina lakhmai taba lambi asi PWD na miyang sangba watpadagi ka hena phibam soklai lambi mayaida turial gumna ising chen bayaw yamasagi matang do report ama uri basi le maram da leiba ising chaibi natte maram dagi lakhmai taba PWD gi major district road ki saruk amani mafam asigumna mafam kayada handak landslide tawrakpadagi amadi matam kuina sembidabadagi lambigi saruk kaya hainingai leitana fatre Senapati district ki maramdagi purul taba major district road asina chawrana kilometer kulga humdoi romni aduga purul dagi amuk lakhmai taba ordinary district road asina chawrana kilometer kungani thoi romni apun kilometer ni phumanga romni lambi asi purul amadi lakhmai da leiriba praja singidi yamna maru oiba lambi amani lambi asi gi phibam handak karong kendra gi MLA Alexander Pau SDO purul block PWD gi official sing Pau student union Chilivai union amadi khungi leader sing satuna yengsin khri akoi mafam mari manga yenge ai ki local area development fund gi pesa khra putholega huji chapya ba khra seme adungo namapo pesa du nakona du bigi lambi asi akoi karo kendra gi oina di next to national highway ni marwai bichi machi lambi lanthopa lambi si chapas mi si high-tech yame kun manga 25 to 30 villages lambi si chapani
lambi asi hauji hauji ki oina tangai fadana chattaba yadabani na MLA na achangba senpham puthoktu na senjilli adubu tung koina chanaba yaba lambi ama oina ba lambi asi mairena ba works department na mieng changbi ba MLA amadi khunja singi apambani ekoi manipur sarkar na machi yenchimbire hariga lambi asi atuba mutamda yenchimbire hariga lambi sembire di proja gi awaba proja gi anning budu thungjagani habisi ai mayam gi proja gi leka area somgi ladam somgi mahu oina sarkar da appeal tawjaribuni Handak August ki tang tara manga da pangthokhiba Bharat ki humpuga tarerak suba Independence Day gi thoram yawa chatpada lambi phattabana madam oiduna khudong chadab kaya mayuk naki haina Purul block ki SDO na ISTB news ta wafong kaya phongdorakhi as BDO and SDO I know my locality, this subdivision. I've been traveling this road for quite often, but this time I have seen the road damage, which is so severe that the road has been blocked for more than 3-4 days, and even on the day of Independence Day, while I was coming from Senapati district headquarters to Purul subdivision headquarters, the road was totally blocked, and people were using spade and other materials to clear up the road block. State government na chinga masungtam thongmana na chakhopa purakani haina laujarabasu statehood phamkiba chahini punithoi pharaklaba phawba chingi mafam kayada ngasi phawba asigumna phibam fattabal lambi thong leiriba asinadi karamba kanda thongmana ba chakhotpa state ama orekani haiba asina khunja singi achawa wahang ama oihori ISTB pawgidamak Ramananda Lai Sangthem Purul Singzamaidagi Okram Gyanendro mihapta Chenaba Singh Puthu Haibadabida Hayang August Kulhumdoigi Ayuk Pung Mangadagi Horaga Pung Kungamarigi General Strike Kokre. The Simiarasi Matanga Zayasina Sindona Singzamai Okram Lekai Community Holder Miam from Pantol Matunda Sakana. Mihat Singh Puthoktabi Mayukta Kongzangasi Sanction Nanabala Tokibani Mipamashida UCM IPSA Amkil Pori Lemeron Tami Singin Singba Organization Kayagi Lucing Singsu Saru Yaki. Mipam Pangtok Pamdagi Miam Gireliama, the Minister Tamdalaki, Supermarket Manaki, Traffic Allian Maduda, Duty Taramba Security Singna, Tingamona Kiadubu, Namduna Sanamona Pada, Henva Police Laktuna, Singamata Tinki, Maduda Police Kakano on the Bunaki, Singzamagi as the Piona, really the Yauri Bussing Maratagi, Lucing Makra, Kangatuna. The Minister Unanaba Sinbagi Rangadunam Taki, Civil Society, Lucing Bussing Napungo Kivada, Security, Kurang the later of Homes in that Mihat Mipunkia, Leptana totally, Masanamisam Miamgi Punsi, Laitana Hingmangamdre, Asigum Masida Sakana, Subsabatak Lokata Hypasi level Tibani, Banamadi Jail Strike Miambu, Wahali, have a Kalabasu, Akan Miho Lak Tripawa, Tabak Pakataba Sakagi Tong was not an eye for the General Strike Asiko Bunihari, Lake Draba Ganin Drogi Lunabi Santina Haki, Governmenta, Numit Humniki Manunda, Mihapo Potokani. Have it has a picture suit to minelation Kibata on Pende. Miara Sigis up Sabalang Lang Zenama Potokriba Pawa Sibhakshang, Loro Head. National Small Industries Corporation Sindura Nomagoiba Seminar Galunana Bayer Amasung Sellers Meet Hotel Classic Ta Pantokre Thomasada Kamasan Industries Gi Principal Secretary Ona Bakisho National Small Industry Corporation Gi General Manager Zeke Mahanti Amadi Industry Director B Zone Susharbiaki Ona Bakishona Lamdam Sigi Helum Mabadi Handicraft Ki Potok Sing India Gi Military Unit Kaya Amadi State Singi Demand Yamna Lerebasu Potok Watpana Kudung Sadaba Mayukne Mapalgi State Amadi Military Unit Sing the Tabatarbadi Magulaba Potok Potok Patangai Fade Magun Yaudrabadi Kaitel Pangloi Dabana Magulaba Potok Potok Nanaba Sakar Amadi NSI Sina Pang Bayaba Sing Pang Nanabahonagani Haiki Bagi entrepreneur yang sini tu, mungkin ada orang kumamam tu, ada terlalu di ngasih hari apa, kuantiti tu juga kumam boleh dan mana.
consortium same yang dharkar oiba yang nuai badi hanak anoi henum dida consortium ko sem ko yang nuai ana similar handicraft consortium same ba food processing consortium same ba ada jewelry consortium ana cluster gi kan taramina ikoi me aji kunsil lagadi aso ho order so idana ikoi pibo ngani badana mari kuni economy da so wa mating pini si na hini Congress grass haina khanabana pi makhalasi manghandaba targadi achobamang takpama oirgani haina Central Agriculture University Imphal gi Extension Education gi Director Professor M Premjit Nahai yase Imphal East ki mafam kaya da pangthokiba Parthenium Awareness Week ki thorum da mafam si mahana thamkibani andro kendra gi manung chanba Dam High School Yambiam High School Saint Teresa School Sacred Heart School Top Chingthada Thorom Singh Pangthoki resource person oina KVK gi Dr. T Medhapati Dr. M Dinachandra Dr. T.S. Robindrona napi makhalasina pidi ba amang bakya gi matang da wangang ki mahirwadi club ki miwi kaya yauna Congress grass hobuma pham kaya da chatuna pi ase mai thaduna mahan ki M Premjitna India da napi makhalasi sama punya ki taruk tagi changak pahau ki bani pambi amada baru lising manga dagina lising kun ga manga phawba pan bangam bana masina manipur gi lopham kaya da ta khrabadi chinjak ta wabu oigani ai koi punamakna pambi simahan ba matam oire haiki karigumba akoina hattaba karigumba haying khangde natraga kang khangde natraga yumda laireba cockroach khangde he ubu matamda akoina moishi manghan ning bedumaina hariba pambi se ubu matamda akoina manghan ning bagi akoi karigumba akoi hakchangda wakhalda kaino tawkandai hek lambi de laira muga so akoina si hoidok piu manghan biu haibisu koi thamja Manipur Sarkarna Tongan Balongi Directorate Ama Hangdokibada Council of Tribal Language and the Literature Society Manipur Nungai Fongdorogli Se Minister Nano Directorate Asagi Makada Tribal Loans and Sakana Bohonagani Hakibo Pambusu Apen Fongdorogli Directorate Asina approved Tauraba Loan Kaktang Natana Manipur Yalhomi Singi Loan Singsu Konsin Binanaba Apil Tawi Autonomous District Council Chandilgi Veterinary Staff Singna Nimit Humnigi Weba Vaccination Camp Awareness Program Pangtokre Kuding Tabi Kongkang Amadi Kota Village the Laiba Hui Yauna at a Sasan Sahum Budra Tareta Laina Kayataki Ngaktok Nanabahita Kaptoki Hari I Saibi Amadi H. Kilamda Tabak Tauriba Singna Mapal Tokna Amadi Mapam Sing Chatuna Miam Gapuna Tabak Dominana Pandamda Nomigoba District Level Workshop Mama Nasikumana Pajur Hostel La Pangtokre Diocesan Social Service Society na Sinduna Community Based on Drugs and HK Workshop Aduda Society gi Mihut Amadi Khangai Kayana Saruyaki Loinana Lam Masida Thabak Tauriba NGO Amadi Marilin Department ki Miyu Kayasu Workshop Aduda Yauki Rimski Psychiatric Department gi L Umakantana SIBH Amadi Drug Abuse Aniasi Karino Haba Mamutana Kangna Mohonaka Dabani Habigi Matanga Wanganki Society ki District Project Coordinator W Dilzetna SIBina Sohlaba Music in Damakta Tabak Tauriba Singna Mapan Tona Tabak Tobangam Nanaba Amadi Miam Gapuna Tabak Tominanaba Namba Honaba Dakar Oi Kungangilamda Mataukaram Tabak Tawani Habigi Matanga Su Workshop Asina Kanaba Pigani Haki Park Film Production gi Taruk Suba Production oina putokadaba Manipuri Digital Film igi Khongul film asigi yaifa thoni thorom ngasi Hotel Christina da pangtokre Thoromoda Film from Manipur gi L Ipu Ipak Film Production gi President Norian Amadi All Manipur Bodybuilding and Fitness Association gi Secretary IBP na Thoromapu Singh oina Saruyaki Kaiku Somar Lalita Bin Singh Bhartis Kana Saruyakada film asigi aiba Amadi producer na Rakesh Naurem ni aduga director na Osi Merani film segi matang da Rakesh Naurem na phongdo kibada ipak film na aten film kaya puthok lambagi masigi matung da producer film da mai onsinduna hauji phawda film manga puthok pangam khre haiki Manipur State Council CPI gi mihut kangbu ama China gi damte phal thadok khre hari mihut kangbu sina numit tarani China da leiduna tongan wafam sing da paikaliba sabo thorong sing yengsin bagunorina Chinese Communist Party gi lusing masing unaduna CPI ga hena mari phagatna ba amari rajniti oiba wari watai shanar kani hari Ngarang Kolkata da former Telegraph Pause gi Norris Kalam da Pripak Rebel held in Kolkata haiba heading da yaukiba Pripak ki Hemant Sharma ko bakadar amana Kolkata gi Jadavpur Police Station gi manung chanba Prince Anwar Shah Road laiba residential building amagi hom suba mathonadu masagi mingda laisinduna private bank ama chalairaga leram badagi bank adu gi account punamak
NIA na phajinduna thamkhre haiba pawdu yumpham yaudaba ranba pawni pripak amasung masigi lanmi salup red army re Hemanta Sharma koba kadar amata yauba leite hari Lopasagi Assistant Secretary Publicity and Propaganda Lebak Ngakpa Luangna Thorpa Chero Lamada Pripaki Policy da Hauzik Pawgi Oina Kalipaki Manung amasung mapanda lanai bank hangduna sel sandokpa puthokpagi wafam leitri NIA na phari harba Hemanta Sharma harba MUSC matam kharagi mamangda topa yaw loi amagi mingda phaki balere handak amuk NIA na Hemanta Sharma gi wafamda Pripak Pro nahungna amuk paksilakliba si lobasibu mingsa thina na bahona batana tana mari leinariba yawlup aduga sarak sahing na ba thona na ba khanaba silak pathorangni haibada lande hari Mamang thagi tangkun marida khwairamban kaithel phambi mangina street banda amabu makokta yotchaina kanbadagi sokhi badu yamna thina sokpanate haina kaithel phambi singna phongdropo wafam nganbi masana yaningda ba phongdokre Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mifam mamada nganbina thodok adu dagi mahak kaithel kaba ngamdaduna leri mangi masa laktuna ana ba hangbasu leikide nomagi mana masing yonduna yum puriba miu singbu license paibo singna koitan tanaganu mari lena authority na mangi gi mathakta action lobi nanaba puning chingsilakli audi moi bodi ko jolandra on nai base tawbi gano adu ajena phaman biyo ayam jon be de kai temi ayuki nem na ilo ne sengra tare ngachi soirde angang mayam de kari pije ne ase mai mathakte jection kan na lokhat biyo matung de dan na Reformer students from Sangai Parudol by Galaxy Senior Secondary School Tingzilamba Thong Janing the Fondokuna School of Sigi Mahirusin Wakan from Satakre. Education Prison Ohelu Mahirusing Manington like Tamapang Buhari Mahiruamana Pondopada RSF Ki Musina Ram Krishnagi Poundergi Wak Katamak Targa School Tingzangani Habasi Yaning the Haki. Si Zapmanana, Zasinga, Hoi, school Timidana, Hoi school as storing at the Moina Kasham hide the Zanzilaga, Zasinda, who was a Hoyarame, Mopita, Mela, Hoyarame, Hekimanga, Hoymanga, Dum Dover, the Mogi, authority door, discipline, manner, yaw behind Haidani. Hoy school, Linkalakasiki, Maram Simona Padana Kumbiraga, or Zasin Suas Tabiraga, Principal Singia, Hogi, founder. Ram Krishna yung founder sinigi ngang kadang tabi bogum tawre kogi Galaxy hangai sigi wasi amta tabi dana moina kogi ozas puyam na mogi makha tha ba ngang gi monga moina phuba chaibagi mong taramada adu Manipur da Mahila Congress Mapangal Kankan Anaba Pandam da Sandal Block Congress Committee Amadi Technopol Block Congress Committee na Sindangasi Hotel in Palda workshop Amapang Tokre Toromoto da MLA di Korungtang Edisi Sandal gi Lokosi Zawa Madi Manipur Pradesh Mahila Congress Committee President R.K. Rani Sanasu Saruyaki R.K. Rani Sanana Congress Party Mapangal Kankan Anaba Honabada Mahila Congress ki Asopa Thodang Lei Samajama Semada Nupi Yaudaba Yaroi Nupi Singda Pamdaba Thodok Kaya Tholiba Sit Tingnanaba Mama Mapa Websingna Masasingda Sex Education Piba Matam Ore Nupasingna Sunupi Singbu Hantana Kanbi Wakal Thadok Piu Haki Lukosina Manipur da Nomadi Soidana Nupi Singha Sasan Torakani Habi Tazaba Pondopagalunina Samajama Sakotpada Nupi Singha Choba Daita Lei Haki MLA Korung Tangsu Lumdamasda Nupi Singha Loriba Thodang Kayagi Matangda Wanganki Bharat Pumbagi Ozasingi Oiba Dabi Tan Bakhojanda Saru Yarunanaba All Manipur Government Higher Secondary Lecturer Welfare Association Yimut Kangbu Ama Imphal Thadokre Hari Tourism Puning Chingsingai Oiraba Singda Manakta Laiba Ireng Waterfall Taba Lambi Pibum Patabana Miam da Chauna Awaba Mayoknari Hadatanong Kangarak Waterfall Si Yauna Chanabonabada Nabu Turelgi Masa Oriba Abulok Turel Landura Sapamautari Masida River Crossing Rock Climbing Amadi Jungle Cutting Matautari, Manipur Sakana, Tupumatam Damiyang Sangbi Drama Pumsi, Mapung Pava Tourist Spot, Ama Oinamona Buhaina, Iren Kurgi Kunjas, and Fondok Naragli. Saihex, Sairing, Saipan, Sangat Loop, Saipangi, Tarilak Subamapokuman Torongasi, MD Hall, Pang Tokre. Toramaduda, Amiki President Dr. Jodushandra Sanasam, Saipangi President Case Ibetombi, Amdi Sanaraba Sasak Papra Lapum Iboyama Sarmana Chingba, Musing, Toromapusing or Saruyaki. Torongumari Lena, Saipana. Puthokpa Laikanungi Sairo Labadi Ojit Kumar Luang Sana Iba Ikaibana Langon Chalabi Kauba Larikani Fonki Saknairabai Sai Mayak Iba Bizenta Kumar Sharma Madi Kumantem Prakas Say Sigi Oina Kangatoneka Kumna Butki Torongumari Lenana Kumantem Prakasna Matokram Sai Mayak Iba Horakibagi Habigi Matanga Paudam Miam the Tamki
मणिपुर की कबिनी हाइना लेरंबा ओजा नीलकांतो जिगा नीलबी शास्त्री ने चिंबा मखोइदा इसे मेघ इबिरो हाइदना कंट्रेक्ट पीबदा साना साना कविता ओइनी रक्तना इसे सुर पानबे याददना अमत सिनखिदे आकाशवाणी इम्फाल लाभ कांददी याना दरकार ओइबा इसे इदबा यादे हाइदना यहाँ हानबा सोमदी मंथ थाजी इसे हाइबदो आइने इखी पहाड़ी ने सखी Southern Hills Autonomous District Council की Executive Member अनि Hawkland Guite अमसुंग Koptin Thang Wi-Fi की Resignation MPCC की President Gakhangam na yaba pikre loina Luntang Hawkip अमसुंग Bumi Prasad pu Executive Member wana khankre Indo Myanmar Bodo Paringda Manipur की लमखई मनुंगदा लैदिबा Holland Pai खुन के चयन मफमदा Myanmar Army की Temporary Plateau Base Camp साननबगी थबक पाकट पहौरे हरी Holland Pai Hariba Kulasi, Moria Police Station, the kilometer of whom Lom Macaron Salagalabani, Mafamasi, Sayat Nariba, Border Pillar 76, Masiga Tangana Labor Colony. How's Border Pillar 76 Asi 23 Mahut Chinjin Badagi, Sayat Naduna Labani, Holland Pai Kulgi Chip, Land Kulun Hawkipna, Pau Pirakpati, Yasi More, ADC, Robert Katrimayum, SDPO, Ace Balaram, More Commando, O C Shalan and the Luchinduna, Myanmar Armina. Game Sana Honoribo Pamatu Saptuna Yangshin Cre, Maduda Myanmar Armina, Uwayantatuna, Game Sana Nabitavak Horumba Tenaki, Kudata Pau Piduna, Myanmar Gi, IT7 LI Commanding Officer Kodura Wari Sanaki, ADC Morina, Sayana Pam Oibana, Myanmar Amadi, India Government Anigi, Yanabad Latriba Pawa, Tabak Lep Nanava Kanganki, Myanmar Army, Siona Pamadu. Temporary platoon base camp Amasana Bani, Myanmar government ki high authority na pirak pa order ki matungina tawani, Holland Pai Kulose Myanmar map ki matungina, Myanmar boundary ki manung datai, camp se Myanmar manung da sabani, high authority na Lepo Hyderabadi Mahakna Ngamde Haki. Camp se Shana bagi matang da Moregi, Mapan Suba Assam Rifles ki commanding officer da Numit Kuntrani ki mamang da Kangan Kibalai Hari. Education SK Additional Director Belly Y Ranjana Ziribam Subdivision की मखादा लेरिबा स्कूल संगी अवरा पासिंग यंगसिन क्रे Ziribam High Secondary School की फिल्म यंगसिन बता माइरू सिंगना स्कूल संगी अवरा पासिंग यावबा जेरोलवा क्वेश्चन नकी तुंगदा जेरियो Ziribam के ऑफिसता हेडमास्टर सिंग यावना पुंबो मिफम मसु पांगथोखरे वाबगाई तुरेल सारिबा खेला खोंगदाम सेमजिनबा लोइदबा थौबाला थोकपम फाउंडन सेलिबा अरोंग तुरेल की मतिक साबा दाम लैतबा मदि इकोपात की Ring ban sembalo shindabana, Ecopat Mayadale Riba Praza Singh Pat ki note lak patagi, Isaugi Awaba Mayok Natuna, Yum Mamadinga ge Famkaya, Ishing the Tumzin Kre. Tobala sang tem Kong Manu, Maka, Maning Lekagi Yum Amadi Ngagi Fam, Loyana, Kangaboki Lokon Kaya, Ishing the Tumzin Kre, Inot Asina Kangabok Eriagi, Oina, Low Pari Sinkuncharom, Amangata Tole, Masida Sakaki Maketigi, Tunquina Sanakataba Upayama Potokuna, Miambu, Isaugi, Awabadi, Kon Binaba Puning Sinsilakli. August Katang Kunda Commando na Bamon Kampu Maning Lakaitigi Mio Mapakiba Todokta Bamon Kampu Gi Bonga Mari Lainade Magonda Kanagumba Matana demand Toba Laite Hana Bubona Hondokai Manipur Press Club Topang Topa Paugi Pamada August Katang Ahumda Masakang the Mio Amalak Laga Mahaki Yumda no me round on a capsulami Todo Adugi Kan Kanadana Nupa Ama Laga Pansayat ki matang da Wakra Hange Haki Madudo Wapamadu Directorato and Hangbiu Haki August ki Kunda Soroktagi Commando na Kanagumami Mapaki Numitugi Numidang da Tangnaba Yungi Fon Amada Commando na Paki Bamidu Nakweda Fan Bani Hanaki Halaki Maki Matakta Siribu Maralasi Handok Pinanava Apple Tauri. I Tungan Nakanda Soroki Mataya Masakanda Manaha Police Paki Dog. I get Mata Marine in the day. Inganda by Makalamati, my commander, just like that, I will the Marine in a day. Mitran is Satakaba Mapan Suba Festival of Narrative Art Nasidagi, Mekola Katil Laliba, Indira Gandhi Memorial Community Hall Hokre. Department of Art and Culture Gishantang Makada Theatre Center Manipuna Manisabhamadi Youths of Mekolaga Kusam Naraka Pangtopani. Hodopagi Taramda Art and Culture Director Dr. K. Sobita, Zen Manipur Dance Academy Director L. Upendra Sharma, Theatre Center Manipur President Warepanaba Susaruyaki. Directiva Haiba, Wadi Liba, Kongjong Parba, Pena Pamsak Yauna, Narrative Art Makalsing Festival Sudukani.
Theatre Center Manipur ki President Wari Panaban haki nongchuk longi culture na lamdam asigi art form kaya mahanana honar university kharada ore basuk kanana festival ase pangthokpani Dr. K Sobitana lamdam asigi art form sing yokanna ba lokalak patabak singda department songam mateng pangnana honagani haki Housing Labuk Tahar Sabigi Matam Helakadore, dealer Singda subsidy PV Davana, Makuna Singata Har, Sakana Chingduna, Emily Sing Kutanga, Lomi Sinta Har, Pangangani Haikara Housing, Lomi Singa Har, Pandavi Kolauka, Manipurima Pampuna Montegitari, Emily Singda Sakana Har, Pikravati, Har Singadu, Dukanda, Lake Ravara, Haina, Development and Protection United Voluntary Organization Hungary, Atumatam, the Lomi Sinta Har, Pangangam Dravati Sakar, Topiro Hari, Makatana Shanabiki Paulo Bisi. Ngasigi sanabagi paupizari Saliba August thasida pangthokiba Chinagi mungning the pangthokiba second Asian Youth Games ta judo masana da India gi mo chinduna yaduna bronze medal phanlakraba mongjam kabita ngasi National Sports Academy na okre Asian Youth Games asida mongjam kabita na kilogram ni phu mari kalop ta bronze medal lobangam lakhibani mayangi phaldagi am sanju gi masanupi kabita se hoji National Sports Academy gi mahiroyamani manga sinuthil Impal Airport ta National Sports Academy gi principal S Ranbir amadi school sigi uza sing yauna academy sigi mahiro singna ma oki National Sports Academy ki principal S Ranbina state asidagi Olympian sing putona na bigi padam da lingat ki ba academy asidagi ngasidi international level gi samaro ki aputopangam le makhata na su mongjam kabida gum samaro ki aputopangam gani habigi thazaba phangdoki National Sports Academy site gi danatana Manipur la riba sanaroi mayam sigi kapuk chengya oiba daiwa yamna nuairaba ibenam ne logjei ar Manipur sarkar gi site gi su ibe aba incentive Kihanjani angang si encourage to boina sanoroyum bu encourage to boina sarkar ki site su bi be aba kari lebigi hebdu yanga kihanjani aruga akoi sports academy taraptagi matung dusu sidigi henba Olympic level da yamna mai pa ko oisnu state sigi mai korapadana tana leibak sigi mai korapa ngamba oisnu ai me sol pangda प्रार्थना तो Nepal East District Football Association Sinduna Kumala Park Sports Complex ki artificial football turf ground da sana kiba Marangtam Ibobi Memorial First Division Football League ki match da duek yari pokna YDC posong mambu goal ohuma madamaiti ba pikre duek ki goal ohuma MD Bochana Sanduna hat-trick fangkre YDC ki goal atuna Y Rupachandra Sarmangam ki match si duek na mai pa ke bagalorena point mapan fangkre nesuna Point Taran to Panguna Manzil Tanas Ali to go YDC Posongam House Power Point about the Pangma Namdri. Ground Asimata Satariba Maras Kumar Garendra Memorial Super Division Football League Matchta KIYC Katri Iril Mapalna ESU 1 cable goal Ani about the Matiba Pikre KIYC goal Adu MD Rohit Amadi Romi Maintenance and Kipani to ESU 1 Kai goal Adu Victor Nazanki. ESU 1 Kayama Citizen Club Subum Lakagi Sanakata match Ama Watpata Point Tara Tara Pangduna Chotli aduga upa kyam gaina match ani sanakata wali bata punna point tara phangkre KIYC asigi match asi mai pak bagorena point mapan score to bangam kre Impal West District Football Association sinduna sakmai de sathariba First Division Football League match ta BMS tabung khongna CRPF langzing bu goal ani suno da thoikre ani suma match ta KKYDA amadi SNSC goal hum chanaduna draw satkre District Sports Association Bisnupur Sinduna, Bisnupur Mini Stadium Satariba, Nipalak Suba, M. Balananda Memorial Second Division Football League Matchta, IVS Naso Amadi YSC Bisnupur Goal Amom Charaduna Drosakre, First Division Football League Matchna, YWO Bisnupurbu, FC Morana Goal Maria Toykre, Super Division Matchna, Sai SAZ Ulobu, LFC, Ngakonkrona Goal Ani Amadamaiti Pikre. Manipur Kerom Association Sinduna Mapal Kanjebung Satariba, Kerom Tournament King is Sanakiba Man Singles Ki Final Match da Nantoiba Amadi says Aruna Sanaragani, Women's Singles Ki Final Gana and Ranjitana o Mem Tubiga, Lamba Tonaragani.
Thobal District Table Tennis Association sinduna ngarangdagi Thobal ge Indoor Stadium da State Open Ranking Table Tennis Tournament hodokre. Odopiki tharamda Youth Affairs and Sports of the Tourism ki Parliamentary Secretary Prithviraj Singh, Thobal District Table Tennis Association ki President Ali Bosau Singh, Civil Hospital ki Managing Director Dr. K.S. Palinsu saruyaki. Tournament asina event tarada state asigi tongan ba district sindagi sanoi samaga marifugni pana saruk yaduna thoi ahen tanagani. Hauzik ngasin ngi okiba ai ngasagi pau pizari. ICAR Lampel Pataki Pangba Paugi Matumina, Nasi Quaidigi Sakibasi, Celsius degree, Kuntragani Toy, Dasmik Ama. Quaidigi Ingbasangna, Celsius degree, Kungamatoi, Dasmik Nipan, Oiki, to Nuxita Yawishing Manila Chang, Ayuk the Chada, Marifudrago Humdoi, Oiki, Numu Matunda, Sadom Pumapan Oiki. Loshilak Padamaru Pau, Amokani Pizari. Manipur da hogalang ibagang singna hidak managi pothok sing season ba thingana ba akhana ba thabak paikhat lagani haina Chief Minister Okrami Bobina phongdokre. Works Department mi yang sang mawat patagi maram dagi purul amati lakmai tab lambi mayai da turel gumnai sing chele amadi Ganendro mihat ki mayok ta hayang ayuk pung manga dagi pung kun gamari general strike kokre. ISTB ki pau mi yang tabiri basing amukana kurundari.